yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu soomana ramadaanaa الصيام صومني فردي والربين اتنما درك كان لبونا ما تلشو صومني هقا جلام بري يرى تكا فجر إرى هنگ أدون لتؤتي نياتا في لغاتي على أتي إدأموا وجرفوا وجتبأتوا وان أكا آرة بؤوفا إيسوا باتي رمضانا خيسة صومني أكا تاريخ إسلامتي باتي سيلف آتي معنان صومنا نيات في لغات إرى قيا رمضانا إفروو قفرت هنقبابتو صومني فايدا روحي لا هدو أرقم سيسا ما فايدا صومنك أبو غري إسيدا حالك كوينو تقفى صومني كايو جالل قل أوتي نما برسيس مالف نمني واني نياتا لغاتي أما اللي وان جالت هند يوسف جالل ربي برباد في جالل ربي جالل وان برا هندر چالچ سؤوفي لما فا صومني دبي أغايو نما برسيسة مالف نمني صومنو دبي ربي توكيتشا أغايو أوف صومنا سدفا صومني if eeguu nama keessatti habaqaala yookaa iftiisuu nama barsiisa maalif namni soomanu kan kophaa jiru wanni nyaataa dhugaatii jaalaturraa isa eegu lubbuma isaati malee rabbii isaa jaalachiisuudhaaf waan sanirraa if dhoowwuu isaati malee waan biraatii miti afraffaa soomanni obsa nama barsiisa ammallee nama biraatiif nayuu nama barsiisa maalif namni soomanu odoo dhugaatin gaarin bishaan qabbanaayan nyaanni gaarin bira jiru dhiisee obsa duuba baatii takka guutuu obsee soomanuu kanarraa wanni itti dhagayamu akka namni waan qabne kan bara yookaa amata guutuu beelarratti obsu gargaarsa isaa haqa godhatu tanaaf namni nama beelaye gargaaru'uu jarjaru nama soomanee laalaa beelaa arge shanaffaa soomanni waan yaada namaa leenjisee jabeessu hanga lubbuun waan abbaan fedhe kan heerri eehamu malee waan biraa hin dalaynetti maalif akkuma
guyyaa soomanaa lubbuu ifii bishaan ifii halaalirraa dhoowwu haraamirraa lubbuu ifii dhoowwaa. Namni dhuga'aan baatii takkittii tan isii keessa waan lubbuun feetu kan rabbiin jibburraa dhoowwee heerarratti qajeelchee soomane bara hunda lubbuu isaa heerarratti ittisuun isa hin dhibu. Jahaffaa soomanni mirqaana lubbu'uuf kenna waan nyaanni irraa saplatee fayyaan isaaf ida'amteef. Torbaffaa soomanni qusata iqtisaada jechu'u qusata nama barsiisa. Qusannaa heerarratti jaaramte tan ifitti qorqoduu hin ta'in. Maaliif waytiin nyaataa xiqqoo wanni bayus akkasuma xiqqo. Saddeeteeffaa soomanni biyya haarawaan haala haarawaan yeroo haarawaan heera haarawaan wal fudhatuu nama barsiisa. Haala ifii jirjiiruu nama barsiisa. Rakkoo isa dura dhuftu hunda ba'atee mee nama kalee tamboo guyyaa dhiisuu hin dandeenye ramadaannis heennan guyyaa soomanaa halkan godhatee guyyaa soomanaa tamboo dhiisu laali. Akkanatti namni sooman akka hundatti jiraatuu dandaya. Haala jirjiiramu hunda fudhatuu dandaya. Saylaffaa soomanni jiruu fayyaa qabdu namaa kenna. Maaliif namni amatarraa yookaa bararraa baatii takka soomanu kan beelti mar'imaan quufni amata guutuu dandeesse dandii san irraa deemsiftee mar'imaan nyaata daaku waqaramee mirqaanee dalaga. Akkasitti qaamni isaa fayyaa argatee lubbuun isaa nagaya argatti. Kurnaffaa soomanni tokkummaa ummata islaamati mul'isa. Maaliif sababaa soomanaatiin ummanni islaamaa hundi bayaa dhiyaa kaabaa kibbaa bakka takkaa dubbii rabbii dhagayanii bakka takkaa beelayanii bakka takkaa quufanii bakka takkaa gammadan. Waan hundi isaanii bakka takkaa soomananii bakka takkaa furanii deega'aa dureeysan mooti'ii mooya ma'aan akkuma tokkotti waanuma takkitti argatu'uuf soomananiif jecha sun
jaalala rabbii isaanii argatu'u mee eenyu namni taariikha addunyaa keessatti waan akka soomanatti harka tokko nama godhu arge waan soomanatti qindaayu namni argen jiru jechuu namni tokkummaa namaa isa yaachiftu waan harka tokko nama godhu barbaadaf numa iyyaafata haa ta'uu eessaa arga yoo karaa rabbiin nama uume kaayin taate malee sun karaa islaamati kan soomanni waan harka tokko nama godhurraa tokko 11ffaa soomanni rabbiin kaaye kan lubbuu teenyan leenjifnee akka nu mootee badi'itti nun kaafne goonu akka nabseen teenya gabra nu godhattee waan hamtu'utti nun ajanye godhu'uuf jecha namni dhuga'aan soomanu kan hoggaa nafseen isaa guyyaa bishaanuma isaa na obaasi jetteen jalaa didee waytii ifii fedhe eega aduun seentee isii obaasu namni kun gabrummaa nafse'ee jalaa baye bilisummaa isaa eeggate nama akkanaa kana wanni waan hamtu'utti isa ajajuu dandayu hin jiru shayxaana tayuu nafsee tayuu horii tayuu duuba inni waan rabbiin jaalatu malee hin dalagu tanaaf jecha inni rabbirraa nagaya qaba namni lubbuu isaa badi irraa dhoowwuu danda'ee rabbi jaalachiise nama hundaa wajji nagaya argata namni dubbii moromu yookaa falamu wanni je'u yoo faayidan soomanaa dila ati dubbatte kana taate maaltu orma islaamaa jabaatuu dhoowwe duuba wanni jennee nama kanarratti deebifnu ormi islaamaa kan dur mandarummaa gaarii guddoo keessa jiraatuu turan sun waan taariikhni ragaa bayu mandarummaan orma islaamatiif argamte sun mandarummaa takkaa taariikha biraa keessatti hin argamin maalif yaanni tokkummaa kan wajjibulti'ii kan hayyoonni addunyaa kan islaaman tayin kaaye hundi heera takkaa hawwii xalaya'arratti barreeffamte kan itti dalaguun hin mijjooyne yaada gariin isaa dhiyo'oo kan irra hedduun isaa fago'oo kan ammoo mandarummaan islaamaa
tanaan dura argamtee jirti ammas lammada deebisanii jaaruun ni mijaaya waan dhaabni isii heera jabaa guutuu itti dalaguun nama hin dhibne irratti jaarameef wanni mandarummaa caalaa yeroo amma jiru jaaruu nama dhoowwe waan heddu'u kan waan san deemsisuun laaftu'u akka dubbii soomanarraa hin baane wanni jennu irra hedduun orma islaamaa soomana kana akka inni haqa godhatutti hin soomanan gariin warra soomanuu waan soomanni ta'e hin beeku tanaaf jecha fayyaa guddoo soomanni qaburraa qooda guddaa hin argatan sababaa kanaaf ormi islaamaa ar'a faayidaa yookaa bu'aa soomanarraa hin arganne namni tokko akki je'u faayidaa soomanni islaamaa qabu tana soomanni yahuda'aati fi nasaara'aa akkasuma soomanni gaandi'iini qabaa maaliif ormi islaamaa faayidaa soomana isaanitiin dhaaddata je'a duuba nama akkana je'u kanaan akkasuma nama biralle'een akki jennu islaamni keenya ergamoota rabbirraa nam tokkollee xiqqeessuu takka kabajuu dhabu irraa nu dhoowwa akkasuma dubbii dhuga'aa takka waan rabbiin je'e diduudharraa nu dhoowwe yoo warri ergamoota rabbii tokko kijibsiisee waan rabbiin irraa dhoowwe san didu irratti kan jaynoomu ilmaan namaa keessa jiraate nuti ummanni islaamaa akkas hin dalaynu maalif nuti yoo ergamoota rabbii adda baafne tokko dhugo oomsinee kaan kijibsiifnee kana jaalannee kaan jibbinee karaa rabbirraa baanee salfii islaamaa keessa hin jirru ammas wanni nuti beeynu soomanni shari'aa duri shari'aa islaamaa qofaa miti ambiyoonni dur soomanaan dhufee jira haa tayuu nuufi namni biralleen soomanni rabbiin nama nu durarratti wajabsiise kan akkamii hin beeynu mee soomana islaamatii fi kan biraa wal maddii qabnee haa laallu tokkoffaa diin adda addaati fi falsafaa biraa keessatti namni soomanu gariin waan nyaadhamuu fi waan dhugamurraa dhoowwamee waan biraa garaa guuttata ammoo islaamni waanuma garaa seenu hundarraa dhoowwa kan akka nyaataa dhugaatii bakka waan dhiise sanii jaalala rabbii
argatu'uuf bakka dhiyana qaamaa kan dhiisee dhiyana lubbu'uu argatu'uuf. Lammaffaa soomanni diini fi falsafaa islaama hin tayin keessatti waan garii argatu'uuf soomanama. Takka ruuhii ifi dil irraa qulqulleessu'uuf soomanama. Halangee beelatiin tumee takka fayyaa quufni balleesse beelan argatu'uuf takka wallaala quufni fide beelan deemsisu'uuf soomanama. Gariin waan kanaaf hin soomanu waan san hunda argatu'uufii miti. Ammoo soomana islaamaa waan san hunda argatu'uuf soomanan. Bu'aa argatu'uuf soomanan. Bu'aa yookaa faayidaa jiruu wajji bulti'ii taatuu tan diinagge'ee taatuu tan kopha'aa taatuu tan namaa wajjii taatuu tan keessaa taatuu tan alaa taatuu tan naannoo yookaa ganda isaa taatuu tan biyya hundaa taatuu. Sadaffaa soomanni soomana islaamaa hin tayin gariin waan nyaadhamurraa yookaa dhugamurraa if dhoowwuu malee san caalaa hin barbaachisu. Ammoo soomanni islaamaa waan san dhiisu'uu wajji ibaadaa heddu'uutu wajji deema kan akka salaata heddummeeysu'uu tola namaa oolu'uu qur'aana qara'uudhaa namaan walitti dhufu'uu lubbuu tooyatu'uu yaada tolu'uu waan kana hundaatu soomanaa wajji dalagama. Namni islaamaa kan soomanu wanni itti dhagayamu akka haalli isaa jirjiiramee xaliilayee guutame kan ruuhin isaa hanga durirra gara jaalala rabbii dhiyaatte. Hanga beekumsa keenyatti diini fi falsafaan biraata islaaman ta'in wanni nama barsiiftu namni yoo haala addunyaa hundarraa citee addunyaa dhiise malee guutummaa hin argatu jechu. Tanaaf jecha waan inni irraa gaafatamu kan akka joollee isaa nama isaa haqa biyya isaa darbee qananii addunyaarraa if agabsee if miidha. Warra islaama hin ta'in biratti isaan biratti soomanni waan nafsee miidhee addunyaarraa nama kutu kan isaan barbaadanirraa tokko. Tanaaf gariin isaanii jiruu addunyaatiif dalaguu dadhabanii xiqqeenyan jiraatuu isaanii soomanaan dhoyfatan. Ammoo soomanni islaamaa jiruu addunyaarraa nama hin muruu addunyaadhan wal nama fudhachiisa. Jiruu addunyaadharraa if duuba
nama hin deebisu itti nama seensisa humna ruuhii nama godhee soomanni islaamaa jiruu addunyaa dhiisanii jiruu addunyaa huqqisuutti nama hin qaasu jiruu addunyaa gabbisuutti nama dammaysa beekumsaa fi obsa namaa ida'ee soomanni islaamaa diin yookaa amantii jiruu addunyaarraa hin fooyu ruuhii qaaman addan baasu soomanni islaamaa jiruu hin caccabsu ni diriirsa wal qunnamsiisa inni diini fi duniyaa walitti hidha malee adda hin hiiku shanaffaa yeroon soomana islaamaa tan akkaan gaqqabanii laalun barbaadamu soomanni soomana islaamaa hin tayin yeroo beekamtuu irraa hin gorre qaba ammoo soomanni islaamaa ji'a yookaa baatii ramadaanaa keessa dhufa sun baatii sayleessa'aa tan bara ji'aan jalqabamuuti ma'anaan kana soomanni islaamaa bakka takka hin taa'u bonaa gannarra naannawa maalif aadan bara ji'aan lakkaawamuu baatin ramadaanaa baatii faranji'ii yanaayer janawaree keessa gaafin baatii disembar eegasii baatii taan keessa akkanumatti deema hanga bara meeqaatan booda baatii yanaayeritti deebi'utti duuba soomanni bara hunda bakkarraa siquu kana yoo gama waan lubbuun irraa bu'aa argattuu laalle nafseen leenjisa adda addaa yeroo adda addaa keessatti soomanni sissiquu kanarraa fudhatti gaafin soomanni ganna keessa dhufaa guyyaa isaa gabaabaa soomannee qabbana isaatin qananiina gaafin bona keessa dhufaa guyyaan dheeraa ow'a duuba zamana dheeraa san namni islaamaa ow'a isaa ba'atee obsee soomanee lubbuu isaa waan hin feene dalaysiisee leenjisa fudhata gaafin soomanni yeroo ow'ituu hin tayin keessa dhufa duuba namni soomana islaamaa soomanu leenjisa adda addaati fudhata mirqaanan kun wanni orma islaamaa barsiisu akka rakkoo isaa mudattu zamana feete haa dhuftu ba'atuu dandayan akka heera haaraya fudhatuu dandayan isaan godha akkuma hoggaa ramadaanni waytii
bonaa itti dhufe ba'atan kun asxaa fayyaa qabu mul'ataa islaamni qabu hanga soomanaa miqdaaru sawm wanni tanaan dura jenne hangi soomanan baatii ramadaanati guyyaan soomanaa yeroo guyyaan jalaan bariyurraa takka ifurraa qabnee hanga aduun lixxutti yeroo tana waan warri urjii beeku je'uun beekun ni mijaaya yoo san dhabne takkaa san dhaban takkaa sun dhabame namni soomanu sa'aa isaa fa'aan adeemsa adu'uu fa'aan beekuu barbaada soomanni islaamaa ramadaanni nama islaamaa kan saalfatee dirqamirratti jira haa tayuu ramadaana malee soomanni biraa kan nabi muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu soomanuu isaa nuu dhaamantu jira takkaa nuu dhaametu jira sun akka torbaanirraa guyyaa lama isniina fi khamiisa soomanuu ammallee rajabarraa yookaa shacbaanarraa waa soomanuu ammas guyyaa jaha ramadaana booda soomanuu nuu dhaaman guyyaa hunda soomanuun ni barbaadama yoo guyyaa iida lamaanii takkaa guyyaa sadeen iida arafa'aa boodaa takkaa guyyaa shakki'ii taate malee wanni gaqqabnee himnu soomanni rabbiin itti ajaje baatii ramadaanaa qofa kan hogiin guyyaa 30 tayu kan hogiin guyyaa 29 tayu akkuma baatin taate maalif yoo baatin shawwaal odoo baatin ramadaanaa 30 hin guutin 29tti mul'atte 29 soomanna yoo hin mul'atin 30 soomanna soomanni arkaana islaamaa 5 tokko isa soomanuu dhiisun uzri'ii mal'etti dilii guddo'o namni soomana fure waan soomanarraa fure san qadaa baasa yookaa ni deebisa dabarsuu saniin dilaayu'uu wajji yoo uzrii akka safaraatii je'ee fure malee gaafas dilii hin qabuu qadaa baasuu qofaatu irratti jira yookaa irratti wajaba namni guyyaa ramadaanaa uzri'ii mal'etti beeratti ida'amee soomana cabse dilaayu'uu wajji guyyaa san qadaa baasu'uu wajji kaffaaraa zihaaraa baasu'uutu irra jira sun baatii 2 soomanu'uu walfaana zihaara jechuun jaartii isaatin ati akka dudda haadhatiyyaati sitti hin ida'amu je'ee kakatu duuba yoo akkas je'ee dafee isii hiikuu baate
كفارا إسك أبده سن قبر بلسوم سؤوفي باتي لما والفان صومن أوفي هي سجهات ماف نياتا كنو سدين كنرى كان دنديو دلقو نكأبا زهار كراء ربني إسلام درة بير اتين هيخو نما صومني irratti wajabu soomanni ramadaana nama muslima ta'ee dhiira tayuu dhalaa tayuu sharxii as deemtu tana guuttate irratti wajaba tokkoffa nama soomanu ayli'ii fi qaamni isaa fayyaa soomana dandayuun qabaatu لمفا نما سالفة تايو سالفتون برخد شن قوتؤون تكا بشان ليرا أرقؤون أرقما هاتايو جولي سني قدي سومنتي قرسو ها آدا قدتني أكا غاف سالفتن قام في روحي إسانت الله ألفان صدفا نما بي إساتا أتايو كان إملتو يوكا مسافرهن تاين كان غند إسا تكا أويرو إسا تكا بكا دلغا إسا قبتتايو كان قبسما إسرا هنگا ميلي أفرتمي سديتي يوكا أمن قيا لما هنديمن أمن قيا لما كيلومتري سديتمي سدي أفرفا صومني ميدا جبدو إسهم ميدو هباتو كان صومني ركوبة اتنفن تكا اتن إداني نما صومنا فرون إساف غايو من يجوز له الفطر صومنا رمضان فرون جرى أسديم كناف نقا تقفى جوليه سالفة مراتا إفن بين جرى لمان كنا قدابا سؤوفي كفار اللين إسان الرهن جرتو صدفا نما دلماف تكالافناف صومنو دأبه إني بك صومنو قيا هند نما تكوف نياتا كنا وان كبل لما جايو أفرفا نمن الأكبساتو كان يو صومني أكبني إتي إذا أمون أكان هبتمي هنگا فيوتي صومنا بودا آنسون إساف غايا كان هنگا فتارسان بودا قدا باسو شنفا نمني إملتو أمنا قيا لما كيسو تكا سني أولي جيسو ديمو فطرو يوفده نغياف هاتايو هنگا فوري قدا باس والنغارين أكما ربين قرآن كيستي جئه تكايو دبته سفر كيستي صومنو
yoo soomanni isa miidhuu baate ammoo yoo miidhe furuudhatu irra caala booda qadaa baasa. Jahaffaa jaartin ulfaa takka isiin hoosiftu yoo soomanni isii miidhe furuu ni qabdi ammoo eegasii ni deebifti yookaa qadaa baafti. Yoo ilmoo isiitu miidhamaa sodaatte furteeti qadaa baafti kaffaara'aa wajji. Torbaffaa isiin dhiigni aada'aa yookaa dhalaa itti jiru ni furti eegasii qadaa baafti. Dhiigni aada'aa irra guddaan guyyaa 15 irra guddaan dhiiga dhalaa guyyaa 60 yoo irra ture. Isiin dhiigni aada'aa itti jiru takka dhiigni ulma'aa itti jiru odoo dandeesselleedha soomanuun isi irratti dhoowwama. Isiin furteeti hanguma furte qadaa baafti. Wanni beekun nurra jiru halkan hunda boru soomana ramadaana tan soomanaa niyyatu rabbii je'e waan soomana balleessu maa yufsidu sawma wanni soomana balleessu beeka'aa guyyaa keessa guyyaa ramadaanaa keessa waa nyaatu takkaa dhugu takkaa tamboo dhugu yookaa waa garaa seenu karaa ta'een haa tayu takkaa dhala'atti ida'amu takkaa waan akka harkaa fa'aan bishaan ifirraa baasu ammoo yoo ifiin baye hin dhibu. Dhiigni dhala'atti dhufu takkaa dhalu duuba waan dubbanne san yoo beeka'aa yaadata'aa kan namni itti isa hin dirqin dalage kan wanni sun soomana balleessitii beeku kan waan furuu isaaf geessisu hin qabne dalage namni sun dilaa'ee cubbuu dalagee soomanni duraa badee qadaa baasun isarratti jira yookaa dirqama. Yoo irraan fi'iin waan san dalage waa nyaate takkaa dhuge soomanni isaa duraa hin badu haa tayuu waan irraan fi'iin dalagu itti seene san hoggaa yaadate dafeeti dhiisa. Yoo eega yaadatee dafee dhiisuu baate soomanni isaa duraa bade. Eega baatin soomanaa dhumtee soomanni guutame wanni isarratti jiru zakaa faxariinsaa baasu. Namurraayuu suguda tokko tokko baasee nama waan qabne kennuun isa qaba. Mataa isaati fi nama inni qallaburraa sharxii dhuma ramadaanatii fi jalqaba shawwaalirraa waa dhaqqabatu'uutin nama shawwaal dura du'e takkaa ramadaana booda dhalate zakaan
fixrii irraa hin baafamu gorsa yookaa dhaamsa soomanaa nasaa'ih tatacallaqu bissawm nabi muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu waan as deemu kana nu dhaaman keessattuu baatii ramadaanaa keessa sun tokkoffaan hiraabbatu lammaffaan timiratti furuu yoo dhabe bishaanitti furuu isaa اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت جئوا معنان إسا يا ربي سيفا صومنه وان أتنا كنتتن فطره جتشو سدفا نياتا سبلا نياتو هنگم جايوتي إفراتك إيسو نبي محمد أكجئه نجيني إسرت هاجراتو علم نماتك تكا ميشا وان همتو هنقون كان نياتا قرائسا قوت أرى همأ جأن حديث كان ترمزئيتو أوديس إني أفان أربات أكن جاء ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه رواه الترمذي أفرفا تراويها صلاة شنفا والزيار أوفي والقرقار هدميس جهفا قرآن برؤوا في قرأوا هدميس تربفا صدا ربيتي في أبسا أكان ملئسو صديتيفا هم نئسا كيستو الربتيسو نما همتؤوا في نما ولدت درو إيسو وان حلال تيو إساهم بين الرا فقاتو نيات في لغات في وان براكي ستي